Okay guys no, magluto tag saging kay ato ning priton kadagko basta saging guys no, makita yun na ninyo nga hinog na jud kaayo. Sus lami kay ni lutoon yun mo. Ako nasayan man ko diri sa kusina guys. Mo ni akong trabaho diri guys. Makita na ninyo nga akong trabaho ba sa maglawog ko sa baboy o diri na pud ko sa kusina. Oh, murag paminaw na ko ba na-promote ko aning kalakihan ako inong akong trabaho diri guys. O makita nyo na guys no, nakoro permi sa kusina o permi ko sa kusina, permi po ko mabusog ani. Sana all manambok unta ko na og manambok ko malipay jud ko guys sa tawan o hinog jud kayo ang kuan kanang sa saging o yellow kay tanan guys no. Kita niyo na guys kana akong palibot guys kanang tapit sa akong likod o kana makita nyo na portahan na guys na padulong na susulod na muli balay ni Ma'am Ricat ang tag-iya sa Crown Hotel. O kini paabot-abot ta ani kog kanus ani mahuman og panit og saging kay kisugo man ko ni Ma'am Rica og papanit sa saging aton nila ni panitan kay daghan mo tag trabaho ani og mahuman ani manilhig na budta pagkahuman ani magluto na puta para paniud to pagkahuman anak kay mo ato na po ko og saya anak basta babuyan mo na diha na atong trabaho na doble na ba. Lipay ra po kay ko na ako diri ka sa Kamamrika kay trabaho man mo ni akong trabaho diri guys. Ani bali-bali ba pabuyan maglawog sa mga pagkaon sa mga baboy og diri padayon ta sa atong paghiwa-hiwa diri guys og pagkahuman ana guys diri na pud tano og diri human na gyud og palot na ko guys, wala na ako gipakita ang uban akong takloban og pagkahuman una guys na diri na magawas na taning portahan kay igang kaistanan o atong tirad-an og pagkahuman ana diri na ta manghugas na pud ta og plato sa gikan-an no. Atong suguon ang gud ta kay manghugas ta og plato diri sa madalo.